predstavnici izdavačkog sektora u Srbiji, poštovani prevodioci i poznavaoci kanadske književnosti. Hvala vam što ste nam se danas pridružili i kao što su neki od vas već ispratili, današnji dan posvećen kanadskoj književnosti smo otpočeli predstavljanjem kanadskog pisca Davida Homela u saradnji sa izdavačkom kućom Arhipelag i opusa putopisnih romana za decu i mlade. Ambasada Kanade je imala prilike da sarađuje sa gotovo svim izdavačkim kućama u Srbiji, koji su bile zainteresovane da izdaju kanadske naslove u prevodu na srpski jezik. Od 2003. godine, kada je Kanada bila počasni gost na Beogradskom sajmu knjiga, ovo interesovanje je raslo i to ne samo za takozvanu beletristiku i svjetski poznata imena kanadske književnosti kao što su Margaret Atwood, Alice Munro, Jan Martel, Michel Tremblay, da pomenem samo neke, nego i za svim onim imenima koje su odražavala kanadsku multikulturalnost koja prožima sve pore kanadskog društva, pa tako i književnosti. Tako smo imali prilike da u prevodu na srpski jezik vidimo i imena kanadskih pisaca kao što su Kim Tui, Ying Chen, Aki Shimazaki, Naim Katan, ali i predstavnika srpske književne dijaspore koji stvaraju na engleskom, francuskom ili srpskom jeziku, kao što je i ovdje prisutna Ljubica Miličević, ilustrator Dušan Petričić, kao i David Albahari, Vladimir Tasić, Negovan Rajić. Brojni kanadski pisci su do sada posjetili Srbiju i učestvovali na promocijama svojih knjiga. I to ne samo na Beogradskom sajmu knjiga i u Beogradu, već su imali priliku da se širom Srbije druže sa ljubiteljima pisane reči, sa studentima i profesorima. Upravo je David Homel prošle godine studentima i profesorima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održao predavanje vezano za kanadsku frankofoniju i to na francuskom jeziku, uz odgovore na pitanja studenata i na engleskom jeziku i tako pokazao na delu kako funkcioniše bilingvalnost u Kanadi, također prisutna u Montrealu gdje inače živi. Mi smo veoma ponosni na činjenicu da je Kanadski savjet za umetnosti prepoznao kvalitet prevoda kanadske književnosti na srpski jezik. I zbog toga se srpski jezik nalazi već dugi niz godina u samom vrhu po broju prevedenih knjiga kanadskih autora na strane jezika, a za koje je Kanadski savjet za umetnosti odobrio sredstva za pomoć za prevod. Ministarstvo kulture i informisanje Republike Srbije ima sličan program za pomoć u prevodu srpskih autora na strane jezike, a koji je upravo urađen po kanadskom modelu. Preko 300 kanadskih naslova je prevedeno na srpski jezik u posljednjih deceniju i pol. Danas smo vam pripremili jednu malu izložbu, kao vidite ovdje, novih kanadskih naslova koji su dobili značajne književne nagrade u posljednjih nekoliko godina, kako u Kanadi, tako i u svijetu. Pojednako su zastupljeni pisci frankofonog i anglofonog govornog područja u Kanadi, kako za odrasle, tako i za decu. Nadam se da ćete među njima pronaći naslove koji će vas zainteresovati, da ih eventualno uvrstite u neku od vaših uređivačkih edicija. Mi u ambasadi smo spremni da vas podržimo u daljoj promociji kanadske književnosti u Srbiji, promociji kanadskih pisaca koji dolaze na predstavljanje svojih knjiga i otvoreni smo za vaše predloge za buduću saradnju. Želim vam uspešnu godinu, ovenčanu novim nagrađivanim knjigama, kako srpskih, tako i stranih autora, nadam se i kanadskih. Hvala vam na istrajnosti u borbi da zajednički očuvamo kvalitet i značaj pisane reči i knjige za generacije koje dolaze. Hvala.
Hrvatskoj.